lagi ad hoc committee lo boleh lagi temporary fund, permanent fund lagi, si ajak yang fund lagi, si crisis lang dalam masih ad hoc committee senang kok bukan, si ad hoc committee mampu kan minta ini kita sih untuk presar di bawah committee lo, dia lagi ad hoc committee tinapon, full fledged body pajak serangan kok sih, untuk ajak untuk bong kami besar pilot kami apa main ini dia loh so ini dia loh arti juga dia loh arti juga jom itu bong kan itu dari drop Januari 2024 6 Januari ini itu presiden hangat masuk presiden bang advisor also ini sih untuk pandak lo deh untuk konvensi apa KC konvensi apa langsung konvensi angkon KC itu angkat kamu dari kamu dari aktarik ini konvensi apa konvensi apa konvensi yang sendiri itu atau apa konvensi yang mandate yang apa konvensi yang majority yang masih jangan sekretari ke ini vaksin dulu akan presiden dalam masih poin penunjuk konsensus kan masih sudah gantung bangkai jadi mau nulis expel bangkai lagi rak fungsi saya pun alang fungsi fungsional fungsi expel tanggung dari Januari 9 hari expel tanggung yang itu di undang-undang itu pakai isi dia orang KC project rom lo so KC ke BJP ruling KC mah macam movement orientation KC lo kaca song KC movement KC lo dalam berat masing saya sih dan non Kerjaan politik long landam politik BJP ke lagi yang pergi ke parti LK apa ni si letar nang luwek kalau memang Thomas Council yang letar nang luwek masuk letar nomor itu mengunduh BJP yang pergi ke state within the state is not visible tapi letar nang luwek so BJP parti si Koren Singh pe MP ke hai mas kami letar nang lo emprek agenda artikel to corporate autonomous state agenda ke lagi agenda ave chikai batai itu letar nang lo so party lo si कैसे के लगे है हमारा बैकबोन combination का पूरा कैसे एडवांस सोसाइटी एडवांस सेक्शन कैसे हैंडल उसी तो अमान तो चलो सीधा में ini एडवांस सोसाइटी बोलते हैं ब्रेक टेक पार्टी लोग sih adung sudut pun mah apa ni budak mitung je dah meeting long tak teglong long dah chief guest kita ke ruling party yang siang tentang sihan asih कैसे meeting back lo बोलते labang ke job je ruling party meeting sih lagi hormat kok asih aku bertemu langkah lo बोलते कैसे pen BJP yang break hang rapet kuna history long kita ngomong कैसे pen BJP yang break kita hang bertemu lo join movement tuan kuna lo klaim kita ngomong ke labang ratum sign up sendiri itu macam langsung tanpa apa dan break detail mau kemlong itu dan akan advisor ini yang disambut kalau ini alaman ke ini tunggak resmi ke panangkok ya atumi Thomson rongti atuma akimi akese gesegda tentang lamden lu kese men akimi aswang seng tombang lagi kan yang long rata cini mate nang tu media lo tu mi dunu
Ano to chini na tumi senggar